Batoli Vlog. Hi guys, good morning. Para ni sa Batoli Vlog. Diarni na ta sa mga shoutout. Magpa shoutout dire. Ini si Idol Edmar Estrella Junior. Shoutout ya amigo. Basta Dol. Amping aja perminte. O kini si Rot Baron. Shoutout ko nimo Rot Baron. Amping ja kanunay asa man karon sa trabaho nimo. God bless you. O kini si Princess Mind TV. Shout out ko nimo. Shout out niya. Lods. Shout out niya. Ya amping ka always. Amping kanunay. Ya. Sure like follow ah. Perminti na kaya. Ya friendly Cavite. Shout out ko sayo Lods. Lods. Anal ka Lods. Kaya ari rami dire. Dire rasad mi. O kini si Kawai Ruka. Hi Roka. Hi Roka. Kaway lang. Kawai lang sa Miro ka. Salamat kayo sa subscribe sa mong YouTube channel. O kini si Earls. Earls, pita ning R ay maglisod pug ko Earls. Shout out mo Miga. Miga Earls. O kini si Musta Bining Pakris. Shout out mo lol. Kung sa pagka lalaki ba kag babae sa Pakris. Pak na pak. O kini si user Arsito. Kung sa kaning Arsito Janpol. User. Shout out mo sa user. Out ka na si Ma'am sir. Maginda Bakon. Shout out sa iyo ma'am. Okay si Joseph Kapukong Bus. Shout out. Salamat sir. Salamat kayo sa mga kuan suporta. Ini si Melvin Arriba. Shout out niyo dol. Ini si Dimundit. Shout out boss. Og si Roger Rabasulo. Okay, thank you. Shout out og si Minimind Jam for not the least Christophes. Shout out ninyo dol tanan. Salamat kinyo sa inyong pagsuporta sa amo ha. Unta maka-invite pa muglain nga maka-subscribe sa mong YouTube channel Batoli Vlog. Kung na mo wala sad mi. Kung wala mi, wala sad mo. Kung na mi, nasad mo. Salamat kayo pero padayon lang pagsuporta. dahil lang yung pagsuporta ng lods yun. Kung kinsa man to magpa-shoutout, comment lang sa among YouTube channel, sa YouTube channel para ma-appeal ta mo basa shoutout sa inyo ha. Og YouTube channel. God bless nyo sa God bless tanan. Always Siya prayer. Amping mo ha kanunay. Yeah. Salamat kayo sa tanan sa ginagmay nga kwan malingaw mo. Bye bye guys. Bye.